Patrice Emery Lumumba yabonye izuba tariki 2 Nyakanga 1925 avukira ahitwa Onarua mu ntara ya Kasai muri Zaire ubwo yitwaga Kongo Mbirigi ubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrice Lumumba yari umwanditsi, umunyamakuru, akanakorana n'abasivili. Yakuze yumva ko mu ntekerezo ze azahindura isi kubera ibihe yavukiyemo, ariyo mpamvu yakuze akunda gusoma, rimwe na rimwe agatira ibitabo mu mashuri y'abamisiyoneri nubwo bitari byoroshye, mbere y'uko arema ishyaka Congress National Movement. Patrice Lumumba yatangiye gushaka uburyo bwo kumvisha abaturage ba Kongo ko bagomba gushyira hamwe bakamaganira kuri amasosiyete yibaga amabuye y'agaciro. Ku itariki 30 Kamena 1960 umwami w'Ubirigi Baudouin yaje kwifatanya n'abanyekongo kwizihiza umunsi wabo w'ubwigenge. Yavuze imbwirwaruhame ndende ashimagiza uburyo igihugu cye cyazanye urumuri muri Kongo y'umwijima, bagasirimura abaturage bafatwaga nk'injiji ngo none bakaba bageze aho babaha ubwigenge. Baudouin yashimagije cyane abakura mbere bari mu mwami Leopold wa kabiri wayoboye Kongo imyaka igera kuri 30 nk'akarima ke, akica abasaga miliyoni 5 abandi akabaca amaboko abaziza ubusa. Mu gihe Baudouin yavugaga ijambo, Lumumba yicaye hafi aho, umushinya wamwishe akubita agatoki ku kandi. Ibyo yifuzaga kumva ku bayobozi b'Ubirigi ntabwo ari byo yumvise. Yifuzaga ko basaba imbabazi z'imyaka y'agahinda n'umubabaro bazanye muri Kongo, bagatanga icyerekezo kirimo ikiruko hazaza h'icyo gihugu kiri rwagati muri Afurika. Uwo munsi kandi ntago Lumumba byari biteganyijwe kaza kuvuga ijambo. Perezida Joseph Kasavubu niwe wari uri kuri gahunda. Mu gihe ibirori byasaga n'ibigiye kurangira, Lumumba yarahagurutse yiha ijambo, atangira imbwirwaruhame yari yanditse ku mpapuro zisanzwe. Byatunguye benshi n'Ababirigi barimo Kasavubu nawe agwa mu kantu. Bose basigara biteze ijambo riryana mu matwi y'Ababirigi kuko buri wese mu bari aho yari azi neza Lumumba katarya iminwe. Yavuze byinshi acyurira Ababirigi n'umwami wabo wari aho, asoza avuga ko ari agahinda kuba baticuza ubucakara bashyize ku banyekongo ku gahato. Mu gihe abaturage bamuhaga amashyi y'urufaya, isura y'umwami Baudouin n'Ababirigi bari aho yaratukuye, umusatsi urahaguruka, umushinya ari wose, ariko barihangana barataha. Patrice Lumumba niwe wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyumiza guhinduka Repubulika ya Zaire. Mobutu Sese Seko nawe waje kuva ku butegetsi, iki gihugu cyongera gusubirana izina rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrice Lumumba afatwa nk'intwari ya mbere muri Kongo kubwo guharanira amahoro. Patrice Emery Lumumba kandi yishwe na bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'Ububirigi bafatarije na bamwe mu bayobozi b'intara ya Katanga. Aba bashakaga gukorana n'abakoloni mu rwego rwo kwikiza uwari ubabangamiye. Yicwa n'inzego z'Ababirigi zifatanije n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA bakoresheje Mobutu Sese Seko. Muri Kamena ya 2022 Ububirigi bwasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iryinyo rya Patrice Emery Lumumba. Ni urugendo rw'imyaka isaga 60 abenshi mu banyekongo n'umuryango wa Lumumba bari bamaze batazi irengero ry'umwe mu babaye minisitiri w'intebe mu bihe bikomeye. Iryinyo rya Lumumba wishwe afite imyaka 34 nicyo gisigazwa cy'umubiri we gisigaye kugeza ubu, nyuma y'iko ibindi byose bitwitswe muri aside bikozwe ku kagambane k'igihugu cy'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrice Emery Lumumba ni umugabo wakunzwe n'Abanyafurika, agahangayikisha Abanyamerika n'Ababirigi baje gushyirwa ruko bamwivuganye. Yabaye umwe mu bantu b'ibihangange b'ikinyejana cya 20 ndetse n'ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ari we muntu w'ingirakamaro kurusha abandi ku isi wishwe mu kinyejana cya 20.